adwuma ye wogi hu di wako school akọ animu kakra wo nimdie wa ye adwuma pen na wogi ni se wobetimi aye operational manager e ama a reputable bakery firm adwuma ejina na so mo adwuma efo bebre wobetimi atoto wo mo a minimum of 10 years work experience ebeboa eti no wafre 053 673 4872 053 673 4872 na wodem na wafre na wone company no akase wo mu a ebeka kan mu meka mu say secure sanitary pads ema wotoso ene e bambo wo mu ena asoye mu a secure sanitary pads say M궈BORṟ ASEM ye obi asem dwumadie wo masomo ye hyase from day one secure sanitary pads bo ye chidom eti me kamfo de ama se wo babo so me yakwantuo no eye tuni yie eye afa longer na se extra minty secure sanitary pad no na odi abo ho ban ladies we are secured wo de ne ye heavy flow heavy flow light flow wo mpe leakages bia wo pentaban no a efa ba bia dia na secure sanitary pads eti supermarket ahodo corner shops any malls any online shops no wo benya bi nemom se mo wo Kumasi a Mama Excellent Cosmetics na mafre no e wo 024 38 62158 024 38 62158 Adum Kwada so estate and I will be home Mama Excellent Cosmetics secure sanitary pads ladies we are secured endpoint homeopathic clinic Dr. Dubuatin Dr. Adjuma de wu bobi ankasa wonyamenya okese na wonhyira wo na ma mfre no monyam mu enkwa no monyam ye ns ye bebo nkomo enche endpoint homeopathy ayare sapa panie na omodi abai na Dr. Dubuatin de awie de se me hia be 10 minutes na ma kantu de ma me fa ngo ho Monday na me de wo no kama ene de se awo na wo pe anasa wo fa baabi na adwodwo wo na mo na bibi na mo widiem ti se ayi asa se ananse acheme o ha ebi ana stroke na ebe okoko no ko endpoint homeopathy clinic Fred Dr. Dubuatin was 0244867068 0244867068 na odem na anopa yi anopa awie yi ye anum so akasa natural mineral water edem ne anum ne kama eya akopa bibire ns mame okọ adimi ho aka chense oma kasa natural mineral water no oma ns bi no mame ohene ide kwaji aba weekend ebi be ye party ebi be ye wedding ebi be kwa ayie ebi ebedi birthday mesrawo wo pe dispensers a wo de be serve bottled water anase sasha kasa natural mineral water na wo hia wo body no rejuvenate no ebra wo num sukrogen ebe ye wo nipadua yie Casaloma Ventures wo na dia bo mo Taifa Enkran Bok Hospital achi ho obetimi afre 020 64 69430 020 64 69430 and 0303 965 780 0303 965 780 na wonem cancer natural mineral water ensukrogen mebacho tiewe na yento so time heba mesha aduru awonu mu etimi bua wo na ye wuyiye na ye wo fine omo so kan ho bi na M궈BORṟ ASEM ye obi asem edi mu kama eti malaria wonu mu ato aduane nya wo de honam taa ye wo ya ene ye hya no nsuo kasa na ye di bia brɛ me no gyan me bebo agu me boso na ye me fine enti time eba me hyedo no num bi weda no nsa asesa enkrofo yare dodo nam na da monte time eba me shanka na anase wonu mu ato na aduane nya wo de said de haji ade wa achia brɛ ye yi anase bia jollof anase bia assorted fried rice ozi minti the weekend pa ye be ko party ye fira sore ba na ye be di mutuo abewo fufuo ne be nkwa abunabunu ozi minti di nom time eba mixture obetimi afre Dr. Tafrija and was 0244417669 0244417669 na wodem na get fit woman na demu no na we de mame fan tudwa na eti ase wonim se wompom den no ehuhia etime nye eja wo ho nyame adoma o kira no pa o ko he sorentam ohene ire sore because baby me be kan wa ya munyina mo nko ho ye free all night no ane ye kwaye exercise get fit
ya the free gym style workout session bi amawa Jones Ministry for and I sa Jones Ministry say one who baby save more shopping center no e wodome say u free say bi adome market ya na wo kwa atomic runabout no a save more shopping center no e won nsa bonkum so wo free baby Ghana commercial bank wono a wo kɔ wanim kakra bia wo behu dan kase animu nyina da ho edu Saturday 5:30 a wo mo ye gym wo ho wo mo ye training free eti menkasa o minister me de be kɔ gym minister me wo de kɔ wo nkɔ na nkrofo enema wo hianya every Saturday 5:30 no mo bodompem ho wo mo bodompem a no mo ye exercise wo mo tini wo mo mpom eti ka kye onam fofo mesira mo ayi sompa adwumayefo na mugu akira ha no mo nyina wa kyi no bia nsɔre ayi 5:30 am na ayi ohene su de fata abo shosi na wabɔ sneakers na asene no na nam ho na afa keto na di wachi ye kwajogi wo ho eti wo kyena bomodi anse ye free gym style workout amount Jones Ministry and sa wo mo yoga mat wo ho wo mo stepping board wo ho dada eti upe yoga mat a ubenya bi wo ho free and stepping board no eno so ye free obi wa na person ka Saturday morning enka wunya ayi community bi a no mo be exercise abom Jones Ministry at the Sakonya no amount will save more shopping center 5:30 a.m. every Saturday anopa ahomachi 5:30 na wakoho na wakwakọ tinitiri wumpom kama sada me kan so wo fi domi market kwa asa wo kọ domi kwabenya kwan no so no wo fi Ghana commercial bank wo kọ wanimu a wo kọ kwabenya runabout na say de fe no atomic runabout no wo behu se edan kase bi ya tro save more shopping center wo de obi se obi abekere wo kọ 5:30 no akoka wo mo ho so wo pese wo hunu mu yi a na wa frɛ 055 310 6337 055 310 6337 TBM 055 310 6337 and 024 570 1129 024 570 1129 it watchna frɛ obi na 5:30 ye nyina ye nhia e wo save more shopping center ho e wo dome na ye nyina ye nkɔ exercise gym free ntianopa no sorry ya na anante utu kan so no be pack o car no na wakɔ ho na anim ho no a my exercise every Saturday morning wo mo ye ne Saturday anopa bia sa free gym style workout session no free Saturday morning 5:30 no mo hia for 055 310 6337 055 310 6337 bring a friend na enkoye na MXVI BORØ ASEM obi asem ne NS betwetwe nkomo bi a wonso utie na wabrabo mu wo pese wo ne ye bedi nkomo wo pese wo bie yani na emabunu no etimi sue bibi firi madabi ya meka se experience ye too expensive eti de wo experience no kote na ba bi oduru ya wo tom na wo abo atra ba je se wo tie eti no say listen to wisdom. And the Bible crack and James so say be slow to talk and be quick to listen. Na say ya tie more than you talk. If he says wo share wo bia na so hene yire say wo tie nipa no a nyansa na ekuta na wo je kan wo de ho. Ba wo kasa bebira wo nya. Wo de ne mom na wo dispense. Ba sa wo ji nipa ne de ne kan wo de ho a na akweto baba me mo akwa ba hene yire. Ye no ba fefe. Okoso enhira ho efa bro so manager 1. I work as to be a manager no. Anya adwuma da fom. Wo hia adwene mu do. Nokre. Yes abekwa akototo papa so asako. Wasako chi nokre pa. Ye ma mo ni adwuma. Obo homoden ama na boro so kwala. Ye nyame ase. Ho ayefe. Na so wo fe na dey wo dey say Facebook dey do to so a. Na was o kala nyina asesa ho. Ayo sir. Oge na yo say no. Why you come on papa? I have phone so. Me show. Ai, wa show jai. Ma me me ko Facebook na me ko ha. O so kra dia o che bia. Me ko Facebook na ma ko show wo. Me ko me phone so me ko SOMPA 106.5 FM Accra. Na ma ko share. MXVI BORØ ASEM mo mre o na mo betie.
mutie Facebook na musansu tie yen be show hene yire the African way bia wo boni ni kiki bi me na bi osi ni kiki na wo chen say ayi otumfo na na wotene nsani fa sa wo chere amamra ni amane o say ginyame ni ayi ni say de wasi ontoma no o de design no ayakama na de na makwa share na me share ye ho no na be makwa share obi de echirei em say aba na dem no aba oyire wie na enesi aba ye ni bewie na ochina dwumadie addicted to Christ movement omo dwumadie no na obia etimi akobi titu we young person bi na wo bre wo de shedem but wo bre kakra be na be kan ma hye me nkomo na se ma me da se na me ka kire obia se ocha yankopon ya domo a dwumadie no addicted to Christ se oye bebuno se wonya bebuno mesre so bekobi ma me to da bia ya na yese bambo atrema yesene ayaresabo kitima enkwada nsa oye oba atan kurampo no a ne titiro fo ni kire mu ho ukogye adwen eni nyansa tirimu papa ye betimi dia dane ye mane mpo se omhihya na wonum eba ne niema eni kwan se wo ye wonum ma wonum tisi abonten ede wo ho kofole saa niema no mko addicted to that no ubesua saa niema no na watimi dia tete o menti wo chenya me ya aduma mabunu ni nyina da ye to nsa from ye nyina ye bekọ ho na yakọ akọbo ntini ye hwe o mani mumra na o mabrabo ebesi o ye na niema aye nkonson gu o mko macha o pese wo de won ho se ye wi no se ye nsanom se ye masa se ye mema esem o pese o du ho firi mu ya wontimi no ebia bibi na techre bra beji sa bibi kro no na kadia na se ade a betimi dia aka no a betimi am wa do ho ede afiri ne ho ntino o kire obi amre ne Braneston so last week Saturday Wednesday no was it last Wednesday when you be chair do na ye nya desuan so frame na me ne na me kwaye me kwa Facebook no na am say ma miss ne mama miss ne de me de se me miss ya me ti ha se no bi nti obi ameka ye ho na ontie na bibia enkoye mfama ye nyina me dan sipi o hene yire na ne me nko na be mena be ma fefe ns ana ne ye boa me mo akwa ba o ye na bibia boko de adom ba obre ne wo abre wo mi amitimi hu na nyame adom akira wo ya na Sunday wo kwa asori ba no abe rest na me ria massage me massage Bridget wo adwuma ye se nyame adom onya bedru fie numre no a massage be ye adwuma na akoyie pa ye de wase nyame nhira wo se na wo chimu ne atena sacrifice kese time investment we invest time we invest money we invest energy we invest in past just a big investment but the be said make God is not unjust send you be free wo do awada na dia kire no ebra wo boa ne ma if said you ye ne ma na wo boa wo mo and to God a ne love language if you say nyame do nipa it is say wo ba bia wo hye anyame be yi wo na wan tena so because when you catch Israel for say se mo firi nkwaso na mo du bo sha asase no so na mo didi me a mo kan se mre bi atwa mo na mo ye nkoa e wo Egypt na mo kan kire mo ma tell them all won say bre bi so read the Bible no a Moses ni ade ni Joshua mo omo anka no e ko wi ase omo say generation bi ba ya no omo nim nyame enti onyame ne pa wa ye wo ba bia na wo firi ne ba bi odi obedru no ka no obi hu se ni da so ho if say na sniper be brain no mani da so asa obi o ya addicted to drugs o sister kosia mintimi nyai obi ya addicted to sex o sister kosia em say me ba wi ase me hyebre ni obi ya addicted to impulsive buying o say me mintimi mobra eti me japade nyina ne me wardrobe eti me wu a ne de ma hye me wardrobe mu ne akwa kosie me why you addicted to pursue jaba to ntimi nyai obi ya addicted to anger eti eyeniema bebre obi ya addicted to the phone osori anopa woni nyame kra nkasa ne phone first thing no ko check Facebook ni ade enti se u de sa ahofama ne ba na wo de nchekere ne ba
ebo nipa bebre nti nyame nhira wona ye de sompa de entimi ntua aka na Oheneyere wetimi atua ne ka han ana Ohene sika bi wa betam da bi sika bi ebe ntimi mo enso na yiri momu na ye na no ase ye no ye na Bridget ase ye ama na tua ne ka ma okay for na yiri ne so Ohene asabre adwuma ne de no ano aka no enes we de ye de Bridget betua wo ka na wa ye adwuma kama pa enes ye hyenko bi ase juada to aso ukuada na enano bibi true in your journey of life ama ekoye su be sie wawu asori ye esi nipa wu ba ko pe ba wo de wawu mprenu Araza ube wu mprenu because wawu be no asori nti da achi bi Yesu de na obefre wo no na za wo de na kwakoyi kan wasam kire ye ba ne sei na ne city story ne tisei nti anti ne se betimi abompa ka ai betimi abompa ye nko Ewade Nyankopon ewie ye da wase yɛda wase ma sompa ne mu dwumafo nyinaa ne etiefo yɛbompa esema onimpa nye kese kasafa ye nyinaa ye mu nam okra bi enyan kwagye ewo Yesu di mu nti amen my twin sister waka wasem sa if honestly the Ernestina na ne yebo but o worry no the dimba ye Ernestina je okay so oyada wisimi yada no o say o ma program no adisuade bebre wo ono aso afa bia ode bot ne bra ti yedi nchia kese de man na yedi nchia kese ma me amedofo ba Bridget ene your board of trustees obi biara otie echia ha nti akopa say obeka ya Wednesday ni esi baby a lady no and it thing you know sorry ya na nani as nani ayi ni nyina eyebrow ni nyina adwa no nti okeka sansem ni wie ni ba na ho so no no fast spray good no say den na maye no koye me huni biom tena wo huni biom huni biom me baby o she me huni biom nti de ekoba ni say insɛ sanka ani wo yamba hye wo yem hye me pa insanity prime so insanity na that whole week you know one chabi I'm just me trebi okay but me ni anje okay because na me be some who questions baby di na ekoso na lady asem yo o se obo ade hye wo yeah and ne see na me hu se ni timi ni peja page ni na ni no I style bi na me yem hye me because me say anti me nyame do me sa na yen my di sebe kanen ni edi bone na ede nyame do but John 3:16 kan say Yakopon do wiase osman do ba Yesu Kristo so be wundi yankwade obeji na edi no wanya dankwa ti sa odo ni bi so me so na ekoba say afi na wo se me sesa no me namfofo na amoa me because the way ka say o eyensa na onum ye na de hu yan nyampa on say opese udwane free bone ho anabibi ho a the first thing say we say so sound namfofo but na me ni sa nimde no nti ho no mentumi ansesa nti before then no bibi to me wo Kumasi ejeso that was 2002 and yet 2020 2002 says I can which is by 26 years ago yeah what happened is say metiho say me those times not on some kasa me tell voice na me tepa ti metiho din na incident bi esi na ade ne yem say menko eduro so nti yakoba ni say na me nim nipa me ne be ka ho asem ama metumi akọ eduro no so nti madam fu bia me ni na me ka che no so nim ba bi ewo dwabin kromo ne yakoye no ma me no as wa partition ni dan ni no ne aboso no show nti obo kofio na no ay kukukuku nti de na me pene amfa ma nti ode na o kwaduro sun e de nti na na opede e so funny funny me peska na sika no anye sikeduro okay na me wo fa o Liverpool okay nti me catch ne se me hieska na mpese orno se bosom wo ho ampa orno ko kan kire na ombre miska nti oye nyankuma de yema ko se me mum na me friend am se da bi o wo mom friend o friend no na ohun ni se me hieska ana say okay say obetu bia friend na emotia no so me hia cigarette appetition ene no me bi nti and I'm say okay ni na be se nti obo bi na me riska na ye den e ma no ba me twen ya be 3 weeks am fa and another person de me call efijase kuro bi ase am pese me bodi na nipa na ye koto no
no nye Kristo ni metumi aka religion na nipa ne wo oh betumi aka no ekremoni okay na oyomo omode bese okay a free maybe a northern part of the country and as a Burkina all right at the bantini ye 5 me kan 5 nti yakọ nim no or the abosom sisi nanim nti ocha me the make me pese me enya se me kire se inkremofo nyina na tesa Matthias the me come me personal experience nti or the area dan bia as a honey occultic shrine e wo fie ho nti area ho no surprisingly let me nim se me na mfo no kwa ka ho no bia wo issue o me de bai we are Canada go edru me so pe e no se me na mfo ni na mpie na nka me nko nti me na mfo ni pie e no se opese o ye me superstar Ghana na me se me there be o me ska na me pe na nye superstar me pe se wo frame me anka se me nyeska enye wo superstar se it was later I realized said no knowing said the radida ne di no me betra ho no de wo me busu mu ba ho okay e be kire papa no se o mpese mu kumi no ma ya o mu nyaw enti se ma ba me de me ho abade a onyam enti de be ma wo hu se de me kan later de me hu ye ne ya mpani o ma me yi memory away 4 fingers no kokromoti ni kan okay na me 9 no edie na kokromoti ni so na nkan de toso biom na ma badwe ni ndoso nti me obi a mi so na me na chi mi ndoso pa nti hu me ma na omo de ndoso o ma me yi na me yi me o ma me twitwa me nwini bi ono ma me kra ana nkan kra no ono di nyenya o ma me kra ni mienu ono di nyenya gu odi nyenya ni gu kra nim ana odi oil bia mama water down okay o catch him say watch them shop a me menya into ko fijasi krom na kotobai na besi now say na wan bi nam krom bi na bia na me yema yes yeah ana odi gu mu ono odi bese 7 e gu mu no chante ye cause me hu so no chante pa yeah ana o say me twitwa me wie 7 days na me fa anti o mawura ne tutui da bi o me twitwa ye wo twitwa so okay an ka me say da bi wo twitwa so yeah anya sike man ko se me pesike bi Matthias ye say wo pese o ka bibi gu wo fa no so na wo fa ne boa wo because se wo se bonsam tumi o hode a eni kwa se me friend no me se wan kasa ka kire no enti me ye sa odisa kwanche ne ma me no se me ba on the 7th day na me de me nwi no ma me powder bi me de powder nti bi de we no kra no ekosi me bag mi nti ene nyanya ne we no chanti gus ko o de sharaba nti bi so na pa na me de ahuru manim ni me yi bese ba ko awe ho na me hu se bese ya nwon pa bese na mo we ne sa no nti me wi ne for edu fake day na me hu se me ni pedua no esesa nti me ni bie ya na me hu se ya chekere me bo edua ho nti me na mfo na me mo ko na me se as a papa no person de me sacrifice obso me boa na se omuso ya mana kwanchire bi na nti sa Thursday no I think it was on 4th day no me da ho anadwe na me hu se ya de bibi wo me yam de me yefu awia ya sa di sani abosa nti le bi ka se henia ba I told them say henia omo no munnim dia makoye no me una nim dia why una nim baby adu tia kowura and na isanse yetete ye wo Pentecost asafu mu no nti ye nya seed and a gift okay Jesus ano nti wo mu ana utumi hu ade kakra nti sa ade ne on the Bible said the gift of God is of no repentance nyame de odom chawa onje but to me eteche na efiri so because of bonne and ansem from so ti ekoba say afi omo de me ko washroom say bia ebia na me yefu na me ko da washroom so sa washroom ni so eye krasi de ni bia ya de tabo abobwa achia me say de me ko atia say me pray me ho me to obeto yeah because me son me to toilet toilet until that make us say we nipa we nim de ewo wonim oboniafo ndo onim to be kwan bia so say obe stop yeah nti ade chie na afi de ase me yefu no adwome kakra ti ye bibie wie no bibi wo ntira me kofa asase mu wie
ye bibi ewie no ye kodru papa na so ye so no ne ye se alaji no oni ho nti obi ka chem se wa fa na me obi am ambitious nti me namfo no twem na me ko no keb na me hia ma me abro bi okuta dua sorry poma ati se abrewa ya no hwe me soro no hwe me fo o hwe me so kosa me gina o na me ka madwum se na krase aso de mrafo no me di na tema madwum se ana o hwe ni pasa nti me komeni o shoba uko wani mo amfi no wa musa no wanche no na menchia na ka me bisa sa na o hwe me sa because no hwe ododo no hwe me dodo nti me koye no kwensi na me namfo no di mika e baye 40 na me ka 154 ne baye mbamba na mo say men share mami abro bia wo kwan no so na me so na me di mami abro na ta so hwe ndi na tem na mami abro ne beto o mo be ka kire mo say omo nko frem mra bebi a me kon men sign e mami ko hwe okonfo no na ye na ejina o de obetumi aboye nyankopon na se yamfa ye ho antu nyankopon so a yentumi ndi ye wasasi so da na de enwanwani namfo ne se bebi a no mu gina no ho nye curve eye straight path almost say mama ni power on mama no on 19 bokoboko mama ni power on no mu da no mu chomu no mu san da no mu hu mama ni bio se mama ni yira yo so ye den yo so fine nti ho ayem to mo ba no makoma e bo se ya mo ye ma hye mo e ho na di free ho na before that time no conforna catch him say sa me we no mo re no mu gugus no me famra ne yem fan ko hye efijasi esieye na me se masa enkrofo ye ne mo me catch him no insan ka me prema ye dukosie yanka ye sie me because ni papa from atadia wo hye unwi eye wo ho ana se wo kra ene wo more nti de oni yesu no sisi a me no kaso de oni yesu no so bi fa more obituma ye obone but the yesu tinimu no ofa more enya adwuma because 1 John chapter 4 verse 4 so de tie mu no o sisi de owi ase but we de miankasa na as a police force hwe wa na wa wo de ho akọ nti de akoba ni se eno ma anye ene de kopie we ene me kasa nyame nyonyam se ye nipa 5 no ba kwa bodam the other one no abaye Pentecost presiding elder we raise here and osum nyame we other ones ni na asay nese mumie enu nko na munya mutididi SOMPA FM nti every one fast forward me be share gay ya ni chimi sorry thinking say was an coming sister remember I told you I was addicted to drugs and women media no say man fa me ho anka oba na untimi na ti ya so 2009 na abedpele man ko we need to under 23 World Cup in Bayern minya contract won polo game de mo tira ponko so a omobo no ebi wa airport side yes ho na start here na tournament ti ye wie no your production eso mo ani na mo say omo de ye ko Nigeria even no my skakra say mfa we at the fact bus because of 77 because of 70 need to do Nigeria baby akwa for Kaduna north of Nigeria from even Lagos utina bus kwan no ebru 16 hours ni tiri mu an ekoduru enti ekoduru ye no de ma me de abedpele mane ba mu say alaji for no mu scan because I gave no discount to me you be no say a cabro from say you from Ghana am say yes no oturu kotoku no carbon the amount thank you for winning the World Cup bonus me and go even at the hotel when I had done I come fa girls in be on we ejuma ye kremoni but girl ni adwane because girl na no ya dame but that nyame wo itimu pobi wo me because ebia na kam ne girl ne da kra ebia bibi besi amabia ya bomi bibi kra besi because o catch me say omo no omo ne Christopher ni anything nketa hudie bia and e bedru Ghana ebedu Ghana na sanyu na ba ojo tisensio oforian ponsa inside san ke be university scanner na I can say amasa man plot na we 1,500 and 1,000 with me obeti ya to be manko university ya the ojo tisensio na ye de chele but the man in street ya ko boya choba no o say you bibi o mutonsa no unse tire bia o mutumi ya akokon kwan ni no mo twimeko ni ade because say yakohwe obodi ade guye o ko say dey sadum na ya o de pa
and na insano so Oju otis odo yon penny one step Oju and then other Oju and then the other question and then the other question so now I can say so what happened was I feel me yeah my wife Bridget no I'm a girlfriend that time okay and then the some ran oba sim all right until oba and na the we are na my because I couldn't eat until or me kai say ohono fante doko no e de sugar bebre gu mu say me no ma metumi afensa no ba obo akakre bi fe na bai nti me office na me ye editing ya dade no na sometimes me papa ya ka 3 years me hu papa no etwe no so etwe nti na me nkofi nti na me da me office nti me girlfriend ka chem say according to ono nti o later no ka say o hwe de wi am state ni wo mu na enye nti obetra me nchen ko say ensan betiti me so me da ho be 12 midnight na me hu say me honhom e pie fim ni pedi honhom e pie fim nti me honhom ne yese me wura me ni pedi anim me ntumi na me tientim me girlfriend not ti ono say oda ho no wante voice nti me tie ma prekope na me hu say adibia mame so amenam wiem na bebi amenam na esum kebi nti saade we na na me won so bi ka say one save forever save na edwuma ayana mebufu because ye ni bibi a chese one save forever save say what yesu edi no betumi atena bonim it is not true it is so because me ya bo mesu 1999 nti ya bo mesu na adentire me kopie sa baby ho esum kebi na me to me nine na pese ho na me bo ne tofa because of time you know. What happened is say after tintin after me to me me woman 9 ya their face that was the first time I tasted nyame kasa cheme no ka brofo na okasa ayeremote me sakra later that me who say the book of Psalms okay I said the voice of the Lord is upon the waters it tenders inti I started and the voice the drew me up till now maintains our voice it's so thick and heavy. I am she or say, my son, this is not why I brought you to come on earth to do. You have chosen your path. I'm bringing you back for the second time for you to do what you are supposed to do for me. Wow. Inti cha se wo twi mu mama. Wo se me ba. SOMPA FM. De me ba wo se be ye ne nya no na wo ye. Wafa wo kwan bi so enya no na mepe eti me ma wakonya foforo na wasan ba kone koye de me bo wo say nti me ni teme no na 12 something na me hu ti fifre na hwe de si ade chen ye nam so satam na esan se me ni ska me di 7.70 na me timi rent 90 me nyoma gu me sister ni kunu fie nti me se me fa taxi akoni fie akwasore taxi na mitimu no nipa no preach radio so no aso nim di atome abrante na waso odensa na yesu hwehwaw e wose upa ho achi o me kacha na ban sa ma me no me kasa straight onyame wosu aso ode me na me kacha onim obema wo evidence to the end say said that chibi woko hell wo be wo say me na me de me ho bai oh yes he is such a good father say obe disrupt your life obe interfere obe smart nipa obe ye di obe ye bia to get your attention it is a dachi bi no who choose because of free will who choose to go to that path of destruction who nim say one visit to the level say how much in yakobonko for dan tons and therefore na afi me call Jare wa my sister wa me shata dia me continue to papa bi so preach radio so abrante intade na waso dance and say e dia sem kre nyame tata I say we back to back baba bi amua me ni me kwa sorry no and na nye Pentecost me call one this charismatic church me call and so for me no ndina so for need to quantity dia o hwa sorry no so na me catch and say na me wa dance dia bi am pese me di wi ase nyame beboa me unim ena me di sa dance ya no unim dia so for na ye point o catch members ni say me ma kono me nkwasia nsan ba aso kwasia da ya intimi ja sorry no e ma san call back esa ko wi ase bi me intimi ansakra Emma nyame eni e obeda ne ti so ofori amponsa me na me catch
Obebo gospel amwan no. Wa no no me say ko bo me. Iwi asenyum. Ko bo me secular music. Afi insane be here worse than before. Inti mitumi boda La Paz region ase. No say akoyi say. Me da ona nsu kwa bro me. Sam na ne o baby e fe ne bigot ankasa. Opposite Abranti Sport. Because you see any hobby nkofo da so frɛ ho bigot. That was the time I feel we drew say me drew picker no mean to me njai. Nti koba say nyame enna me so ma gospel musician bi enya producer. Okay. Esa say nyame hwehwe me amaso odinti. Me producer ne cast obe produce gospel musician. Me catch producer say mo ya agreement and fa men kan. So obe ya I'm one of these Kumasi gospel musicians in the back crack say Ernest and you party and kedweye my but because of relationship you know won't never panic Japan. Afi oye enwum no me twa video compilation. Unse Saturday no ye videos do go DVD so. Mama no me twa we my edit you me because e ono any image into say baby na baby wo ho no ompa. Obi so ka say yenyi ha ne dey 2 months na mama ne mbai. E papa ne gigai. Say na so anya mama police achew. Me na me sika radio na say me tim sika back. Into video no why we are fabrem and I'm the come up anti me wo hwa na ma me kono frame so what say video number and I'm saying I feel the we no me say me nyewe na anya me dey I feel of frame ya na me mfa into yakotena baby no nsa no bi page asem out of say my intoxicated don't so be no nsa do baby ya kasa pa into me kasa me call off cry yeah me kasa ya nipa no ono so ye Christianity aso de mo record me no push mama me no na mama ni bufu ye that was the day I who say dua boy to me the my text message na me need ye bo me dua no call police station e cause ye nsem style bi ye the handcuff and comedy handcuff gum sat se kronfo which I mean ko wi ade ti ye de me cause cells no more cells inside na go be room na on say your basketball for big shirts Saturday 05 nothing na baso but me the next me original obi na dey feel US brand to be omu bi say me boga na am say I me boga because of how atade any perfume kakram nti hono ura say what say the we kind no your judge your prosecutor and your lawyer nti omo tina say me gina mfimfini omu bi say me say den e do ba me come asem wie no judge ne catch him say we nye case because ye gina ye wo ha na mama ne buy no the police for no bet me up a chantro because the ram America na ye ne ete nti wo de and ya jedi because of the mama ne buy ni sika obetua ye nti na mama ne etim pon so opese ye di me concern principle bonia mimi mo ho hwe but nyame nchade later be ka say me abadi de mabe wi camera yi kra no na de mama but na refi no nti nyame ba mu yamfama nkonsa yamfama nkokot ena nyame ye de ageme afi ebedu baby no atade kra etoshe na menni bi nti on se okofos ma ye wode ya ye de gugugu fom ni bi eno satani e 5 series ti se mo 5 series na 10 series bia na ma to bi ahye what than destitute yes nti ada mi ni sika method drugs ni bia ria na cigarette na nsa me koto asra snuff ye wode ya mo ye ne local and also a ma weni so brew kakra nti edu baby kra na me hwene kra ka me hwene ya abo because there's no no take cha e bo hwene ene di mu na ya me nchade one day bi shia papa bi e friend Apostle Mauli Mauko ewo Agape Junction satam na ohoni nti se na kwan na kra monye e no say Ernest because I'm in dada and I'm chance oh me be say me ba na hono bon pa no say e dey empire o me ni say o wi nsan wa bra ba obo na nye nti me say oba ma sore and am say me ba nti na Wednesday we are by this time o say Thursday wa sore na me koy jeans tantan bi a shame na me dey ra sore ni na that day ni preaching no I say nyame na be gina ho wo kasa or the preaching can gam me left and right. I said the whole week the cry me cry sorry no. Messaging because messaging focused on drugs and insa. Now they back one me hu yen say me got 2 young boys on keyboard and am kasa na say Saturday only start to open to go san come that so tia sorry ni ma.
and commit me I say and no nyame de share and nyame asem na nam papa no so no the gym or the gym no na me say me no nsabio auntie me obi asata na aduana me pepa ya mutu oni katenkwan onse katenkwan so ye twimoko yeah e de nyoma fra me de konegus ti me hu ye nam so no ready am na me ko shia me na fufu ya na ko to petition ni ginger na of that chef chilled one na me ko twa two tot anadwena kamiwu hey asa makomete you free me ya that was the day am kase me bio for the past 13 years we kashe nyame die no nyam say the nyame asem kase obajewa whom the sun set free is free indeed. We are testament of the gospel of the word of God because and then I'm 2 Samuel chapter 2 ekase nyame fa ni perfume in futrum yeah he picks people from the pit yes from the ash heap and place them on the throne of honor and me kashe nyame die no nyam say nyame de started wa Ghana etwe Accra planted a lot of churches this year we have planted more than 50 churches we have even built churches nyame adom etumi fight to me fa player na my bread ne bisa me tiafe me ne tie na bisa me say inti me pa me ni ya ne fa ya nya hwe ye kra na nka busua be hia obi ana edru sata be ye me busua me twin sister because ono na ma me duane di yeah oni nu kunu nyame nhira mo ono na ma me duane di obi a me buo mu ni obi a edane ne chi ye inti me sister not on me fa ni agro yeah inti saade ne na nyame gi me free ma enne there is no turning back so uti enka now see what Jesus did now abrabon that so timu the same there is a question mark on your Christianity because it means that when shadam pa onwachi I like the word yeah surrender totally yes one time a 3 days dry fasting Pentecost PCC convention center Ubugomwa 3 days dry me eduane ni me babe break you anti me dawana ye hwie ensan me ni jim pa na enna me minimum just me tim pampan ti hopena ye de me call baby yesu we 40 days 40 nights one from the son share ade bia osu we jai no it will go back ye be sam say ade no sa demo no na na tie yeah ena ono wotire baby na abefre no yes sa opena damfo yeah ena ono abetena o enjoy kama wo fa mu e manifesting ho that go sorry yasima ko fa yesu yeah eti meja wo ntiko eti ono so okoyi wo de baby akọ oh yes eti de obeye ni say oya no obehe say obesenya kwan a oba no asa behwe mesenya kwan a yeah oba so okohu ni nuanom anga adwaman for last momo ame ma yeah me nkora me nkofa ono watam wo maka no ho no ma sa be try eti you will be tempted in every way yeah kopim say demon wo be di ne so no mu say ahade ma hwere kura ame sampem baby mfa eti yesa wo de wano kan ne no you will be tempted yeah wakono no ebema because omo hu bibi wo ho ebe attract wo mo kopim say wo be di so no de will still come. So that is why you need to surround yourself with good people. Good people. MgsmåBORṟ yeah. Busy say Elder Frank Ejebo, Dr. Philip Nyoku, any Pentecost elders nibi. Ebuame apart from baby I'm sakraya. Yame de me back to Pentecost. And me anka papa Reverend Setakwe. Baby will be a nyame. So I think say before you can build your foundation wall in Christ, you need people. Who hear nipa? Omo te se nyame. Yeah. Nyame suwo wo mu ya omudo nyame omano ha omo ya omunkodi wasem no nkomo nkyere wo bi sa na omo be hye nkran ase wo ma no aba mu bu a omo se be ye o yenyi omo benya ho abotre yes now it's so important yes because utimi ebi mutimi relapse yeah na waba no relapse na waba because obi ani oppression na no odase yes otimi relapse nti se wunya ne ho ai wo de ma fe de ma brew da bi memre no e se wunyame amrew share nyame amawo second chance upon second chance yeah it omo ya addicted to yenye omo ho abotre yeah nipa nsesa na fomo e fi se wonu ko de ne ho a enkasa de ne obeja ahonhom bi ka ho onmari ko ntia empenifo no bi o wa asori no omo ntumi ntie yase no yeah onye bi yeah onfa mu ontie ase Ontiase. Kawunim yen ye battle with impulsive buying for so many years. Because I started working at a very young age. Na me was 20 years. Wow.
ti me share adwuma sentem sika ba me nsem at the age of 24 ne be pochi me wow Dr. Sakwame despite be pochi at a very emma me sika abaywa eti afekra the next as e ginger ade na open dada ya revive no and me so me pay adwuma because what the adwuma hye me nsa me ye ne yie to we say we so chew scanty ne ade no because at the end of the day me run more na me shopping ade chance ka be samba it why do you want me to stop yes only savings in here there be minister savings there onya madam fu there because sika ne de beba de adrumre bi na me yes me sum nyame yie no there was a season kaprema yeah nyame ma bibi fa mani ase yeah na hwe niema ese gu ho esu enyiska when niema ese ya na afene niema na sabe burden yeah oh addiction eti ebi obi de drugs obi de sex ebi a odi na emi de be impulsive mind addiction say sika ba wonsem bia na pese wo to ade a you are addicted yeah say sika ba wonsem na ma wutim say wo save you are addicted yeah say wo fight battle no till you win yeah you can ubetu mu anu I lapse kakra relapse bia be mu akotofom say sorry yeah first wutim say I can remember one day I got to me say impulsive buying we Jericho or you will fall sir because me madju say me odim so me do so sir perfect because I am made in the image and in the likeness of God say me to ade am planning and san mato oh yes say my planning say na my budget sir it was a constant battle go was can na be enye shop yi so na e wan so say girls no ma fro say akosia mo mu ni mo dada shop enema bow what do you say most people doesn't see this as a problem it's a problem unless you get to that point share I will say yes yes ni afre eteche na mdo na simpacho munya na ema mo bi amfre you have to be radical munya na ema mo bi because what be ko animu save wa ni afre ye frɛ wa when you be a friend say 10,000 be the wa who once was spending 9,000 akata yeah ukoya na so buy you have to cut some it is an addiction you have to be radical and then prayer is important but discipline and boundaries yeah but first would seem say make this hard way so yeah no matter how many times I met of it was a process because me the end there who say addiction and so be one dance here at the no the say so many faces yes ukwa wajiri ni so ejumo say face when you overcome there is another face bia sa kwan untumu you have not locked that door so the door is still open eti bia maybe they started with bia credit e bia beto ni flow me frade e bia overcome close to but unya close to door na sika ne ba wonsem na de be ko shop no after the only be mu here the obey say okay mbese mi jan but o twema sister o de 100 fatuo bia no as overcome but o yesu so am ade opeso until say we bedru level a we ye budget spend this me save we e bia me tight nie ko me je tight di de me di sie nie de me di hwefie nie de me hwehye ni na me di we ato ama me ho eti bia 10 cities me di ato ama me ho na ebo anu a ebi afi na wiye ye no me hu se bia me kuta 1000 na me di according to 1000 what save what hwehye wo brabo it will spend there when him say when you save it for that and ubeye na according to no pepe no unboa unya overcome because we a slave we need choice sikanya ba won you have to spend it eti bi na wutie ya we are addicted to impulsive buying let it be maybe me video I made a video about that said that was my problem osani be sister Akosua me wie me mama papa ska man papa opema sam one mayaka ultimate twade a won here wo bio baba sa kutobi me look as obia pack shoes e woni dem be 500 as look as the obedi sisi be o caprini bank mbabo 500 caprini bank e addiction wo bia na da enka se e wiase de oba e baji wani wo boa so long as the e wo account mu no entimi nso wasene for 1 month na 1 year you are still broke but an insurance kanyame hey sister that mean service car na unim me so me dey me nyesika na me raba ho a me nim kra beto bia ma
We ni meto biama. Inti nesi kakra me to me. Oh yes. Inti me ye kasi me nim say me say Yesu wajo. Because say sika pa de. Na nka bi nka wonsem. Na nka me nsem. And si enka echina program no because echina no enkomo na ye di nyina na me de na impossible by nyame adum adiso. Also de na you addicted to sex nyame adum wadiso. Drugs wadiso. Amen. And I'm so nyame di dwumadi bi ato akoma so. Anyame adum ochina ka ho asam kire na ya hwese be matiefo abam kakra. Okay, ochina ne final day. And I did day. Now, ochina na the Breaking Chains conference. Mami nyami shao. Amen. Amazing woman. But my daughter says that woman is so amazing. Amen. Oh. That woman the ombeba no home. Amen. Beji. Say yen man ya abortion bebre. Nyami hu ya mobo. Ache mi. Oh, asemo. Abortion bebre be na nyami hu mobo asamo bi. Oh. Inti ene se wo de nkanyame ama bi kra nka wo mblemu no. Me wo ya ka me mblemu no. Ka because ni se na ka tese bada anyawa. Anyawa ya. Praise the Lord. Amen. Amen. Nyame aduma Breaking Chains conference no. Nyame bo ochina. Ye started by 7:45. First na see 8 ya twa be che kakra because normal topics are very interesting and impactful. Until we started by 7:45 and apart. So we teach us simuntem. Because of today be other time motorway no. Saturday's traffic if we are car to me say into 15 into your target group ye nipa 4. 1 one on person minya suehunu anase adesua e addiction no. 2 obi a opese obi a struggle with addiction opese ojai. 3 another that is the third one is parent. All right. And a fourth obi a mentor, youth leader or software opese sua de nyan suehunu because nipa mienu beba be share mu testimony na dan me boy ya ozigidi they not to help life and nyame agene no. With all these particular experiences, you will not live there the same. But you will buy a book or pen. Now buy a bachelor. And I say, oh, record our phone so be recording. Na say we refi out if you with me then wabo. Nyame ya aduma ochina na edi program ni be wie na nyame boa ye say program ni wanti ye be ma snacks and lunch. By 11 I serve when you are doing so over time now make a cannabis no, you have to be part of the programmer. The other person the will be a brabo no when you are chefa. Inti nyame ya aduma ochina no program ne baso live and colored. Wow. Yes. I'm so happy. Me am many ajama opa. Obi person of free. Yes. Ebia sa location is sample so biem mo website obi person ko ho. Obi person obi tie wu. Sabre we addicted to something person ojai. Obi so a youth leader no so pay information. E come be fa so mo benya wo no. Fa number ni nyina to dwama ye. Inti your number ni is 0550 10 6685. 0550 10 6685 and a 0240 686960 0240 686980. Yeah, no Tema Committee 1 J.W. Saki Memorial Temple, the Church of Pentecost. Tema Committee 1 behind Obonu FM. I want to do no. Yeah, no. Auntie Besame Kasembi. Meet you. And I just want to say thank you to the Church of Pentecost in Tema Committee 1. Wow. And you might see 11 years now, and I know the kind of experience we have gone through. In fact, the church has been good to us. Starting from the district pastor, I have a friend, Pastor Samson Jeffe, especially the English Assembly, presbyters, Nina, your presiding the Elder Amuating, any members, Mami unim de omoye member ne tibibia enra say obi brains you. Wow. Obi brains you and them because obi so be pan. Wow. From the people. Oh. So we are grateful. Their love is too much. Obi we are Omauska. Certain is my support to this particular conference. I want to say thank you for the love and my main friend Elder Kumsin and Elder Collins, Nyamisha any district youth leader Elder Dominic. Nyame onshiro bibiara wabwa program ne baso nyame bo ochina your website no person your registration www.addictedtochristmovement.org www.addictedtochristmovement.org obi bi say registration here say free on obi website e go say registration on side left e go say bohogo ye ne obehu ye flyer no nti ya to nsafro
said the way be a giant bra na be sua de na we so be bomb paye na ahwe de awrade baye we ns ye beda se papa mesremo we your bad time we your shofo obabi I addicted to drugs, to sex, impulsive buying, to phone, to aduane, to niema basaba pesu ojai. Obesa ubuanoa. Ochina addicted to Christ conference. Bomodia se ubekobie. Na wakwa kotie bie. Prevention is better than cure. Kotie bi nefa bebu youth no more church no. No more said there is hope. And it does so ho. Na and it does so all ne say. Yesu Kristo na it does so woni mu. Ona yetu mi nyina ewura. Na sam no nso tumi wom wo de besa san wadwene na mo hu ne wo yo na watimi de abobra ena sema bi tiewu akoda bi tiewu obi tiewu na wo sa wo haw no a ene de na me se me fa course no but the time na de okay 0260 196064 0260 196064 ena 0260 196065 0260 196065 and 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 Obi Abahuma so hello. Afternoon, man. Good afternoon. Me pa chef from Sena free. Yo, ajeku mi enti o. Because the American the Abraham super and Judia of Inawo. We mate medase ma memfa de waba hello. 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 Me ba choti menga. Yeah, Kafra, yo, hello. Hey, yo, me bacha yet you. I'm Patana Business 7 but non come Mr. Catcher me addicted to masturbation. I'm trying this and this to stop that I couldn't on myself. Me pacho I say we are addicted to masturbation. We betimi akọ program ni bi. Ye wi ense de omo number no so betudwa. Why? Enti e cha betimi akọ omo ye bibi addiction bia say ye masturbation o say ye pornography o say ye sexual urge o ni nyina why? Yo, me da CP, me da C. 0260196064 and 0260196065 na wa ya share na ye ne de waba no na ye no ono nso so akasa e de afa ho eti ye pornography abetimi aba hello me ba try from say the friend Paul the Texas St. John's yo say me chia apamdada so me say AKOSUA wo me che woni mrante hene ne wo ta radio we so no mo peja radio na my id ye da see the bibi se chere nipa e bia se chere meten ye nyina ye tie sompa men na bia no so wo ben no na wo bom pa ye se bia wo ben na da ken o se ejamamu ni aduro yesu sisi nyane ngu oba na wo hwe na wa na wo pe na wo ko o si aduro wa go nga se jane ni ti unu ya so jane bi bia se chere nipa no o space ka ho but yeah, it's a much better than a pint. If you are and some we know cigarette and a gamma mono. The one to me and Yanni now the bank at the amount. The amount. But I giant and a body pan. Amen. Now, better Ghana. Medase pa dia wonso so wode aba memfa dia otwa to 0260 196064 and 0260 196065 hello me pa try from say na free he me dem free
Yo, the way you sompa. Me ba cho ye tie o. Pente why de why de ya go pension na yenso nyimo bonya ya fumno ya go pon ya mo na senche ya bonni SOMPA FM ya motin da na kasefo na sinka ya go pondi na ponchia musina. Amen. Ya da se. Na yemfa akonya ntu ne mesrew se wutie ye okay. Me mfa di otwatu. Hello. Me ba cho from say na free here. Obapa we dey mo anu so kakra ma me why. Mate me da se. Eti e besre se misrew. Sa wo ho na privately esuma se. Wo bre. Wo masturbate. Bema bi wo ho a wa twetwe ne bema ma hu nyina ye kuro. You are addicted to pornography. Wo phone so a man be crime masturbate. With masturbation, with a quick one. The effect of masturbation on men. First one, when you lose sperm count. We are cha, we are lose sperm count. Untumini oba and second, when you premarital ejaculation. Premarital ejaculation, actually, Chinese say, uni oba kwada 30 seconds. Now, ejemu 4, and they say, ubema bewu. Now, ubema ni say who the last one is say. It mean ma obema shrink they can say a phone 90 pencil. Beginning the audio you say we ye bibi. So na we nya. Yeah. Inti omutisa no sexual desire ne kind hyper sexual kind hyper. You were hyper and hypo. Hypo ni omo nsheda empe sex no. But when we are hyper, no do sad and addiction is serious. Inti guy now afraid no. Yeah. So naked pictures of phones are delete. Se be ya internet ni jai so ko. Yeah. So we are radical. Yeah. Who share na hu so bi kisu obi na be hawa change no. Free ho. Onam na uta show bad na hu so share so skirt hu na. You ani she went him straight. Wonam fufu adwama nkomo nko na omu dia. Ene omu ni nkomo biem. Ene adwamanwom na da na ye kan. Adwamanwom je adwamanwom ni tie. If the wuti adwamanwom no na wakono no empower no. Ena de toso biom oba hagewa ebe haw inti me hage obia. So onim so oba hage wo na be me hage obia. Eno anu no eh say we process how this sound when yare. Because free mu fear. Come to hage obi shi nsi. It is happy wonim say you under bondage, you under oppression. Why pornography, achichere war, masturbation, achichere war, sexual urge, achichere war. This are the any skirt, this any trousers. Utimu say we no one know pato. When you nyina kwa, we made the phone nyina wonu omoda. We are a prostitute nyina che say, wa brabo wa sai. What do mo atibiem? What do mo atibiem? Eti ye deliverance ni wi a. E say wan kasanso no wo mo wani ye den. Yeah. And I'm for bi wo ho a wo cham me no be na sexual edge any problem or ye ne chip to twene. Yeah. Now ex girlfriend and answer ex boyfriend bi a me fra me how agene. Yeah. Or ye ne chip no to twene he. Me dey cry me block you bia. Enu anu no. Inti say o friend pena madam phone na mama yere. Papa me just 1 minute as me time na so bo so 1 minute. Person me bomb pa mu bi be so fa Christo say the cry na gem. Me pa cho bomb my. Say o te enu kwa de Professor Abochi betimi ama me 3 minutes. Say o te yenka na wonimi Yesu na wopo oje a Bible say oje ewo Yesu mu and Bible say eye honkonko na convicted the heart of us into repentance. The ye kenyina no de obetumi aje ani Jesus on na tumi woni mojanim. Yes, tumi woni dimu sir wo twemu kra na wote yenka pejamsa mienu wo drive a packet na ye mompa ya ma so person fa Jesus say wo kra no aje nkwa kase enede Ora Jesus be dawase. Ora Yesu ye dawase o. Mfumso bi amaye bia. Mfumso bi ayaye bia. Fire burn cheye. Fire burn cheye. Me gidi se. Ye gidi se.
uyo nyankopon ba na wuwuye ne nansa so wo soreye wo san sorry because of me bimbonti enna me bimbonti ene wo Yesu Kristo ene wo Yesu dimu esum biara achechire me ene wo Jesus dimu wo Yesu dimu ohainen jime e wo Jesus dimu me no benante me ni Yesu benante me nkwanda nyina e wo Yesu dimu amen se wo di gidie bo sampe ya Yesu baba be shawma ne honhom baba betena wo mu ne honhom na be mu ahoden wontimi fa honam ne ni honam ne so you cannot use the flesh to defeat the flesh. Oh yes. Flesh ne you powerless. Yes. But also we have this treasure in this earthen vessel. That's it. And no ye hon konkron. Etunya for Yesu na ne honhom ne beba. Enye se bia obi wa ne de at once. By force immediately. No. E dey suffer be kind no. But obi de o a process. Then so ne nyina mu no nya nko na be fa process ni mu. Yesu no be fam. Yes. E be so no na tumi wo ne di mu. Wanu na tumi wona semu tumi woni mojam apam bia ni wa chen Yesu Kristo apam no moja bia ni ho edi bem esi Yesu moja no eso si wonyina eso si wonyina konfo bia ntimi nyew malam bia ntimi nyew odunsini bia ntimi nyew okonfo bia ntimi nyew omu nyina omu tumi ni wo fam. Yes. There was slow. Yes. The apex of power and authority. Hey, Jesus Christ. It was no bar. Obemu ahoden. Am wetimi de diso. No mo onyonkwo no. Onkonkro no. Ono no buafo. No no so do anama. It is said there NS. Yeah. Now you are addicted to drugs, addicted to alcohol, addicted to sex. And now what didn't ho? Obi a wetimi bonu oda abonten. And now ware wo ma. Yes. And then nyame de ne nam wiase nyina. Woni aba kosu agwo abodi mi so na me addicted to impulsive buying. Yes. Ibi ebe hu bi agisi ani amoso. And then mi so nyame agime. Ema mitimi nye sika de boa afoforo. Sa pepepe. Ene kra wa mama jollof. Mama jollof. Eso so nkabia kameda so eye basabasa kabia. Enkamitimi muwa obi but enne yetimi boa mobrofo efisi emfasi kano enkototo ne emehunu a ehunu hia eti wo so bondage ne sai wo so de na wudemo pornography masturbation abrabofin abufuo akono bone mema wunti na Yesu bae. He came to set the captive free and to bring deliverance to the oppressed and to bring sight to the blind and to preach the gospel to the poor. Eti Yesu ma wa wie MgsmåBORṟ ASEM so obi asem fano na obaboa na tumi na de bia wo de wano ka majai na asanko majai na asanko me masturbate bia eda na wo de wano be kana sa da ne kra na be masturbate. Yeah. Me twa de bia me tumi ka say me twa de bia sa de ne kra me shopping say last month de no de na me kan say me shop bia mu no sa de no kra me shopping kra say the whole year dear ene kama mfama no kra nka ye me mfama ne bia afa na obekomo me mfama ma ne bia efise unia hoden ba Yesu ahoden ne bowura wo mu a ebema watimi agina na wa mo ahohye so efise self control no the fruit of the spirit. Yeah. Self control na wo hia no hunkunkuru mu ne wo eni flesh we mu hunkunkuru mu ne wo no kuradie no hunkunkuru mu ne wo gentleness no obi wo kura wo ye addicted to harsh words. And some of you no ba obi wano kasa na obi atie ne ya we are very abusive. Verbally you abuse people. Why you addicted obi wano na wudi atam kone mo. Yes. Eti o china addicted to Christ after to the last one. Yes. Ti o china na nyame adum program ne ba so from 8 to 2. Nti e be say awofo anyone more ombeso bunya so yahunu obi bi o addiction problem bia ombra na obeye nhira ye wie so a o pese yenya special time awa ebenya time ne wakasa nti ye behwe wanim yo meda ns anane yeboane addicted to Christ movement ase ohinere ye de asi ye bena so and dey prof on to jala sem okay on number into jala nti ye number ne 0550 10 6685 0550 10 6685. Wati dance intimi sorry so ma Professor Kobla Abochi na wono nso ede for God and country djumedie Patrick wa ha na o matoa so na o ma ye ne kama ye frem yakosua goabo djubetimi frem yakosua nhira oheneyere na ye te ne nka na ns anane ye boa Jeremiah Simpson apam o munyina ne bomi chido MgsmåBORØ ASEM ye obi asem edimu nyame ya domo ye besan ehia koso tie SOMPA 106.5 FM. Kweku, minim sawa yeshi. Me kraman nane.